puja je peklua sau tu pi bial tu MLA lo so mangu pu speaker kolome private resolution ampulut tu ularin tluang sai lo dampa bial tu na MSSB thia hi anon le tura ron ti hi kha adin dante kim chang takin kan han hria a khangten ngai tu chuan ke chuan sarkarina thua lo da to hi kaltang puini se ti kha ka thlopa tin Mizoram state sarkar noya na sang fair takla tu tur Mizoram Public Service Commission MPSC hi India Constitutional Article 315 noidin niya sarkar poi na vathunun theilau autonomous taka function ania keini chuan MPSC ngein sarkar na alak zel hi ahim berin kan hria MPSC hian constitutional body ani angin Mizoram sarkar sang noya na sang chuang fe hi fair takin alo to thina ala mek zel bok a ming po athathin viau eng sarkar noya po sarkar vain rol mai theina le chairman le member te po sarkar duwa avaban mai thei kha ani lawa constitutional body ani tat ani ti hi voinia ka soilang le duwa Mizoram sarkar hi lian tak ani lawa state dangai tuwa sarkar halak tur po nga tak nilo kan ni ti voinia helai hau zom tak lokal te chon kan thra chiang viau in ka hria hei wang hian constitutional body nge MPSC hi na alak nge hi ke ni chuan kan clear po na himber kan tia tin pu speaker iveilama thu tenan lo soilan state dangten ena kanan compare MSSB nei to te anan soi khan kan state kanin len le ziate le sarkar na thok ania chona ngai tam ziate kha an thlir lo moni o katia I khanga te po khan chiang zok le a state kanin kan state len dan te sarkar na thok tam zong te khan thlir chiang le sela chuanin sarkarina MSSB thia te po hi alom ber tur zo kan ni in ka hria tin Mizoram sarkar sumle pai din mun ton me kan hria sum tho chua ti tham kan nei velo wangin sarkar lei ba po asang zela hetiang kan din mo ni mek laya kan constitutional body nei vele kan chuan vor MPSC ringtok lowang mai an hala tu bot san din hi keini chuan fu lo kan ti tak zet ani kan sumle pai din mun state dang te ngai tuwa sarkar na kan lak tam lo dan en po in kan din nun mun nen po MPSC kuta nalak da tur da hi ala thatok le in kan hria MPSC hian nalak tur nga deu chang po a ne so le zol zok le chak zok ka man lak theinan anin dailo na lai mo an thuam chakna an ngai na lai zo ka hian sarkarin ro mana fel tak nei lo sela he MSSB hi athia mai hirin omlowa MPSC hi politics to inui na pol ve thei mai lo constitutional body ani angin kadin nang etak le kan ram tan po a thaber nu tuin kan hria nalatu tur dang bo than nei hi alla hun lo le in bine ke chuan ka hria ni ti ka soidua tin voinia kan soile du chu voinia private resolution kan house member zom tak pu larin tluang sai lo ina ennon le tura lo soi kha ke chuan sarkar malak na kal to hi kaltlang puini se ti kha ka thlope kalome pu na chanzo MLA so mangu pu deputy speaker kalome hey voinia Mizoram Subordinate Service Selection Board
MSSB Mizo Chalai Nazong Mek Tetana Rin Tlak Le Trangkai Tak Chia ว่า Tak สวยหลายลูกค้าก็เขาจะคันบีกันแล้วแต่เราบีแล้วฉันโซ่อ๋ออันเราเรคคอร์ดความเสียอ๋อ Ale En non le ni rose ti kanan soya he resolution lo lu thi kan mi malang pon kangai poi mo a nimin lama tang te pon kan lo changa aron pulu tu lam inti mai te ang i veila mami te in puat sa na te kan lo thira thoi takin an thu soi te an resolution put lu te kan lo ngai tha a pu speaker pu deputy speaker reivak lo tang khan i veila mami te thu thleng thut na so aruak de huai reng maya an in chir le de nge nianga a soi tur kha hei kan pulut ngot mai pon lama so ni varel thale tengu an ti nge nianga opposition leader ber puchan te thu thleng po so aruak review khang ka hria kan en deuh thina anu fe a khana ron luta puke ramote pusingu lian chunga te puke bei chuan ero chu a resolution nei tu po ni lo kha thoi deuh mai khan anom reng maya kan han soi ho chho zela pu deputy speaker heta a resolution thu hi tian kan chiar thina thalai na zong mek te ta na rin tlak thalai te ti ming pu hrim mang hian kan aw hla te hi kan mang na sem ema thalai te ma khuwa hi kan ngai tak tak em ti te hi a kalowin zot ve na sa thin khop maya ni kuma MLA kan in thanga ZPM party chuan India football a po langsar tak mai JJ lalpek luwa seat apea pu deputy speaker i veilama mi te hi chuan JJ hian assembly house a football bak soitur hedona mi football a pe dona mi te an tia thalai chunga an han ka vel thin dan te khan i karil ru hi atina ve view thina pu JJ chuan dinga athu soiro pui zia te India article zathum som panga na lam chuaka fair tak me nalak na MPS sirin tlak zia aron puang chok te kha aro pui ka tia thalai te ti hi kan mang thajena MLA seat pek le hetiang opportunity an chan do ne ro chuan kan bank per le zel thinem ti te po hi i ka ngai tu na hian om thina tin pu deputy speaker triple ti hrim kha karon opposition ni lawania nikum lama kan campaign na khan kan house leader kan chief minister pulal du ma hian MSSB thia ani thur thui chu a aw puina salutuk voini kan sarkar nu chawa thia ani yang tia ngai tu chiang lawa ti hi kan ni lawani affair lo dan engemo house man soingot rem si lo kan thia te po ani yang tin hei hi ka soi le du kan thalai zong te pon lo uluk takin lo thir se ka duwa da na ala kan ni dan te exam kan thin dan te re hi abot kha san po le a hluani chu wang chuanin MPSC nuaya tling ni te po hi khowela kan om chungan a hlu ve hrim chu MPSC chu ti chakila rin tlak an ni na hi vong nung zelila political party ruling kan ni amowanga kan va control themo alang sar mang si lo kan va penetrate thei body engemo din thar angchi hi chu kei tha ka ti lova nala khi fair se rin tlak sela chu tiang chu kan ram kal zel nan a tha in karinga tin pu deputy speaker kan member pakhat ming ama khana ron sei boka pu ram than moya khan kan house member khanin MSSB rin tlak zia aron soina khan example pakhat aron soya
อันนาวประคัดเอกจำมากเนี้ยผู้ดิบตู้สปีกระโจเจ็บมากเนี้ยเฟลถูกข้าอารมณ์เสียข้าขจุอารินทักเสียargument อังตูจงนี่อิงกับเฮลวะอาทิงเหล่าข้าอันนี้เวมายะข้าวางข้าดินไงนี่กันทิลดินแรงเตหีรินทักตะกะอักลเทนานวันนี้ resolution รอนลูดปูลรินทลวงอาศัยเรารอนปุดลูฮีอารอนปุดลูอังะปมฮิจูชากติลวะเชียอารมณ์นี้ตักอังเฮียนเชียนิจุยเซล่า MPSC ฮีรินทักตักอันนี้นักเก่งวงดุงเซลินทลายนาจงเมกตานเฮ MPSC ฮีทวมจักนิโรเซที่ฮีบู Deputy Speaker กรอนดินชัวปุยกะโลเม Saya dua nama, partner itu apa kah? Pulang tinggal luar, mar. I always true. Biar tu yang mana iso mangu. Deputy Speaker, kalau when I hear MSSB Chungchang kan soya, hetil hi ZPM party hi nalu au pui rei to le ani. Tu naya chopchil takati ani lowa. Kay mangai po ZPM kalu main voi taman lo au pui to. Ichina sailan to angkan policy apo an lo khel to thina ni. Pu Deputy Speaker remti na in kan Chief Ministerial Candidate ni thinin. Campaign hun laya thu soi April ni kuwa sang ni som ni le pania khan leng teng bia la chiang takina soya tuna record kanai a kalau research ve ani chu February ni khat sang ni som ni le pathum kum khat liam ta ZPM kan sarkar ma khan chan mari wai me hola heti hian a soi pulal do ma chuan sarkar halak reng a MPSC in dik taka nan lak theinan ma kan la dona kan thuam chak dona ni MSSB hi party mi le sign du sakna uchuak takan nalak na thalai ta ti beidong tu ani atia ta hena soi chhozel party in du sakna atana siam chop MSSB hi pathian le mi puizara sarkar na kan siam ve hlau te ani chuan kan thia tur thu hi kan lo soi to thin voina po hian soinun le ka du kan sarkar atanga ni za chungin kan thia tanga atul ani chuan MPSC kan thuam chakang ti hi alo soi to ni pu Deputy Speaker chu MSSB kan thia tanga ti mai lo MPSC kan thuam chakat ang atia chu tak chu tuna sarkar ina kalpue tu mek dan hi ani tin pu Deputy Speaker ri phalnain Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department chuan jun ni som le pan hi sang ni le som pakua khan hetiang hian thu chu asiam MNF sarkar in diktaka na thok thin an halak chungchang apo soisel kailo tak MPSC ring zo lowa sarkar na thok tam zok lak na tur chu saktuma thutluk na asiam tamai hi MPCC chuan poeti tak zeta hei hi MNF zadik tak dan le rai poi sakna nei mi alawa sarkar na apar timi te thun tum na kal zela kan ngai ani an lo ti to ani pu Deputy Speaker iphalnain pulal so the Vice President MPCC chuan jun nili sang ni som ni le pakhat khan MPSC umreng laya mizo thalai le khathiam te ti beidong thei MSSB te hi thiat thuai te se alo ti to kan soi kher chana chu voile khata thil thleng thut ni lo tun ma dewa tang to party pakhat mai ni lo party panhe ina nasataka an du lo le thi an lo tum kha ni tin pu Deputy Speaker tun chu ma hen kan soi du chu MSSB thi an ya wang hian thalai te tan na an la don talo ti na ni lo rin tlak zokin MPSC nuaya constitutional body nuaya thalai te tan nalak na rin tlak zok kha kan thuam chak don ani ti Chief Ministerial Candidate ani laya soyangin Chief Minister in tuna hian ti tlang atuma chu kalpui me kan ya wang hian MSSB thiata ka hi thia chun zomin aniang hian kaltlang pui se ti hi kan du dan ani tin pu Deputy Speaker MPSC chungchang a hianin ngai dan tam taka theya sang ko som ko le pakhata pu SR wala howa multhana tang khan mingchian na le ming hliaw na nei lowin tun hi alo thleng to ania chu wang chun hetiang taka rin tlak constitutional body ni bok ni chinan soyang khan article zathum som panga na le zathum som ni le pathum na inkara khanin State Public Service Commission le Union Public Service Commission chungchang i chiang takin a inzia kani chumin nuaya nalak na mai ni lo
promotion te tin discipline thenga keng ko thei ania chutiang rin tlak tak au mek laia a thana thrai lo din le kher lo po hian kan ti thei anga ti hi kan ngai dan ania tin pu deputy speaker han soi chian hlek ngai chu kum sang hi le som le paruk December thla khan Pirenu Sharma committee ti chuan nalak chung changa recommendations of the committee consulted to assess the necessity for filling up of posts under direct recruitment quota ti kha chimin hnoya chuanin sarkar na lak theilo renga kha lak thei ani le danan han zir chianga department rang som thum le palia post sang khat som ni le pali lak thei an siam ta ka khan na khamuang khet nianga ngai kha om ta ni voile khata ron chuaka ame ro chu tu na chuan in siam tha chho me ka ni china soyang khan na lo pun tak ba ka alak dana te 3-stage evaluation an kalpuya wangin thil kha akal puat theilo dewa tunai ro chuan recruitment calendar mu mal nen kum khata anlak tur hi march la thelu vek theini se engemaw tool big le poimo big antinan medical thilte health department men kain hoila thil dang omani chuan thu hranania aba ka chuan danang thapa kal theina turin a commission lamin calendar mu malbok tin a department lamin calendar mu malbok zom se tluang takle thatakin chak takin kan duang ngei le kan intiam na angin dik takin sarkar nailak ni se kan dua chuwang chuan Mizoram Public Service Commission MPSC ti chakhi kan du dan ania chu deputy speaker tu na po hian kaltlang se kan tia sarkar ina MSSB thia ta ka hi kaltlang se kan ti boka chuwang chuan private members resolution zom takron putlu hi a thop lo zinga katelani kalome